ngatho nyingi muno ni guthie na mbere guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inooro TV. Ni matanya makwa tare hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayo tagobaiko Njenga gwitũ mwe muto manjitaga Njenga Mbuyo muthenya nĩ njugaga nĩ thayo ũcio nĩguo twagĩrĩirwo nĩ kũiga handũ hothe bũrũri na mũno makĩria wa Gĩkũyũ wa Rũma. Karibu sana tabarĩra ya Kĩmũrĩ nona hau tukwandikire PG tondu parental guidance nirendekana ni undu wa muno makirio na maundu maria tukwariria twina maundu kihiri ona ndikana tukota kumarikio muthe no tukugeria gentlemen uria wothe tungihota tulikie maria twina mutondo ndarathirĩtie ino yakwa ni ndrona hena maundu maingi muno twagirwo kwariria. Chabaira, good morning. Good morning uriho ndekuona na njoi iria cietagwo cia itonga leo ni gwethagaga niguo ndikana ikinya ngihita wikona kwina gothogo tendo ri nduguko kwina utongoria mwero agukite no rigo tutaka gwanja ni turamathima ni mwena wa gukura ka ni gwithia ka ni transition no nginya mbiririe kwiruta kujaragiria wega tene mwacemania nake akugurira na akariha na kuria kana waigania niguo ungikorwo kundu kuracirwo atari watukari wa mburu atwe matumaki na kanua gake kuria atari kuria atari na tukire haha maundu monyu kwanyu kurari bara gwitu gutura bara gwitu ri kuria ni wakune haria gwitu wakwa ni Kavete no haha kiria wakwa ni Kavete haha Rwaka na haha wakwa ni hau hando hetagwo lane 26 na ne kiaba hau lane 26 ni kiaba Kawajiko ni MP wakwa mwena Munyui twi kuria na Munyui turakionire ona ucio muhure no muratako ucio no kwatuthia nake na mundu Prince athita kuba thitare kurangwo kiara. Well, mweri uyu twi mweri uria witagwo wa mental health awareness na muno makiria hari arume na hata kuona tari okara no mundu ucio wakora ona meciria ni matuba kibo no mundu ngagikoka mwere burake handu ho ukamenya ona meciria ni ora githagaga gukiuge kurigichirio ri na ninge no wega Njenga ona korwo turathoma ithagumia ri tukunda kwera muno andu tariu wetu nawe ndungitwona micamani teo no tondu ti wera witu ni wega kwera andu ona mehoga muno ngui-ini ciene to rimwe wahota guthie kunyita mufi matu wahota guthie bara na muno mbeu njithita ungirora andu aria mari kuria Thika umware irima ugiena njirungi mwiri okeru hau naho hari na andu no coke tare mena tau kwa muhiano no kwa muthuri cio kuri mundu aronire uramuringire riu no amecio ni yake no magacemania handu ucio ri ni amuigira wanted na muhingo muthenya umwe wa muhingo no makahinga nake no muhingo tukura kwera muno kirika no kiuga atiriri ati ndukanaigirire ngui ciene kana kuingirira ngui ciene ni ta kunyita ngui matundunyu na ni kirikaniro koguo ri ungikana kora handu ngui ire tu na ni njui nie no ngerekano nguheana wakairia thuri aya magaithanitie heivu kunyendete muno ritagwo shamba la wanyama ndithomete na Githungu na Githweri no nyendete ria Githweri tondu ria Githweri ni ndutaga ni expoundaga he ngurwe ira yakioire thutha wa binadamu kuingatwo ja wa mugunda na ngurwe yakire uguo ri hakia ngui yaciarire na andu rimwe makiona tugui ni tuora twana na maicoka makiona posho ni the portion area iraheagwo iria the ration ni anyiha na makianjia kurania tugui twathire kuno gutire mundu wamenyaga riri ringi kumbe iria riri riuma rigathi kuheo tugui turia tondu ngurwe ino ni renda kurera tugui twayo turia tukaka muthenya umwe tumithaitire kunge kau na umira kaundu ngurwe etagwo mukimwa yari wathani wa Githuri
muzushi to no amenya hena kakurwe gaka kanini getagwo peu kana yo wathani etagwo peu cia askari yo no ile uthamaki wa mundu kuingatwo ni gwetagwo kwari undu yari shamba ndio yari mugunda wa mundu ndio kale mugunda wa andu na nyamu cio yarahire liberation icio ciarahire we yathi kingata mundu riu ngurwe no ri micemanio no igua irekwo riu nyamu nyuĩ kuri ya kubangira na kagwanja nukuna micemanio mareko tukuri ya gutugura thirikari ri hai ngurwe etagwo peusa askari yari ngurwe ya miaka 10 we uri murimi wa ngurwe yari ya miaka 12 nyo yabangaga karo micemanio raragwo ni ateti gutuku ya kubanga gutugura mundu kuria kwenye zizi no tondu yari 12 years ri igikua no itanakuwa hai twiri ragweta tubaru twiri mukimwa na twali tushamba tutia menyete ne kuria tumia kani no twali puberty hauguo riu ni riu twali the transition riu beu jithi no turoka ni akua riu peusa askari ngurwe nguru ona yakamecemanio itekuona wega na ni utuku no ni akua no yakua ri ni yakoretwe yaciara no akakuga ni yaciarite gatakati-ini ka twa yaciarite twa tukurwe tutu kamwe etagwo mukimwa na muzushi gaka mukimwa ni kendete wathani wa githuri na kwa muzushi kendete wathani wa kidemokrasia hau agweta ri ngui tiragiciara ku gaka mukimwa niko koire tugui tujema shava dita iria cia dagitari kenothia na rikio posho erora na iria gakiambiriria kureithia jeshi na tondu kimuru gitagwo muzushi ni kirete wathani muno wa githurire ni makararanagia hari horo igie mugundo uyu gutongoria atia watho wa mbere wa mukimwa wari wa gwatha ngui ikiriu irie muzushi ehere mugunda muzushi ona wa kurumwo muting'oe aumirire irima riari handu ruriko-ini ari wa kurumwo muting'oe akiuma wathani wa ngurwe wambiriirie hau ria mwisho ri ni ri kuri kinya nginya ngurwe ngurwe riu no ti ngurwe barathi tau tawe nani ikeria ri ni cioranagia tukarigiriria atia nemone agunekete ihungu no erarima na nenyu ne kuihungu no korio atiri riu mundu ini uyi warikia gukura na miutha wake ni ukendio mahende maku mathie magathĩwo matuĩke ngamu akauga nitajitahidi zaidi ria muico ngurwe itiamenyaga gatagata-ini ka mundu na nyamu tondu ngurwe njamba yainagia mundu muka mutumia na kamundu rume akainia ngurwe mundu muka ekirite nguo kuguo nyamu cie kundu guo nduma-ini ikirora kuria nyumba ya mundu area ya mundu tondu ngurwe nicio kire itiamenyaga gatagata-ini ka ngurwe ibuku riu professor na pole ni preamble ni kiondo turamba haha ibuku riu ririkagia kuga atiriri ati wanyama wakaangalia kwenye dirisha wakamwangalia nguruwe kisha binadamu tena nguruwe kisha binadamu hawakujua tofauti no undu uria wa magegania ni atiriri nguruwe no ya miaka 12 ni gukite ne kandika kanuni 7 za shamba la wanyama neo ile tuitaga constitution katiba no katiba no mokire rucini rumwe magikora yongereirwo maundu ati ya mbere ugite atiriri wanyama wote ni sawa ewe gekauga wanyama wote wasinywe pombe wanyama wote wasilalie vitanda miguu minne ni mizuri haria magikora handikito wanyama wote wasinywe pombe kupindukia wanyama wote ni sawa lakini baadhi yao ni sawa zaidi wanyama wote wasilale vitandani hakogererwo bila mashuka mayukira rusini makorire constitution mweno no uria moe no haha ni hongererwo clause icenjia oro ciothe magaithie rusini rumothe professor no ke ora ithagubia turigateire amucithano njenga kamariga 11 karoiga atiriri na riri
tondu ni muhinyagiriria muthini mukamutunya irio ciake na mukeyakira nyumba cia mahiga maichuhie ri mutire hindi mugacitura thiini wacio muhandaga migunda ya mithabibu no mutire hindi mukanywa ndibei yayo. Ucio ni muthaka muno wa kwambiriria tafsiri na njira yo tondu it is the most revolutionary preamble I've ever had in my entire life. Yes. Very revolutionary preamble. Yati tafakariria na ukimathi na umau tondu riu urenda kugania atiriri bara ya Russia na Western Europe na kuugwe wana hau uguo yaberia atia Oguo tondu riu aturari horo animal farm ni nyamwira ita fable njira nguhi ni ngerekano tondu riu animal farm ri ni Russia kana anyita animal farm ni Russia ni kwagĩa na revolution 1905 na 1917 macio na issue riu grow in Russians the career adoli ni monarchy and Nicholas geretha ni arumani George so digo da kan kurumana arumana yenyu grow ici Russians muraturire murahe communism nyothe ni muiganire ona mune mabiria kunywa johi agire mabiria kwibira mashuka question the value ya revolution iriko the value system the value system ya revolution yo no huo ni kikege tumanyuge nyamu na revolutionary muno ni ati it can apply to any situation by if could either kwa ile deketwo by George Orwell. George Orwell, yes. Kwa 18k I think it's 18 kana 19 it was 19 it was 19 tondu iraria the setting yayo ri tondu ni tha kuria muhano ri irari horo wa ira comment on the Russian revolution no munye ngeretha ni aturitwo muno tondu King Nicholas oragirwo na ciana ciake na family yothe ri there were families ya members ya the British monarchy manyita their relatives otore na o German mari relatives ya German monarchy the monarchy ni ciake hikanagia riu aya ni cousins na mare mame tankos akiria riu maikio naja na mura waya na maiguire uru muno riu ni kioro na mafuta macio magikatia makiandikwo but they had a meaning or sina application kundu kuingi tondu andu makiambiriria revolution tugaru tethi twi hustlers tobageria revolution ya tethi twi hustlers na gutiro tena thina tugathi ithuothe twigananite ithuothe twina nguru imwe ithuothe turiaga kathani kamwe kuria idathi twenyuranaga kuria macinani no tweheria uria turenda kweheria riu maatho makambia gwikatia gucenjia there are people who are more equal than others at the hustler now gravitate to the center do hustler o ithuothe twi hustler no mawatho makambia gucenjia ti hustler ucenjagia hustler ni arecenjia nerekera nguo tofauti na ile arekeraga akwarekeraga cia kali na kwambia gwikira yes ndu kwambiria kuga ati ndurakomaga gitanda-ini tondu watho ugite ndurakomaga gitanda-ini ukoiga ukome gitanda-ini na ndugakorete na mashuka totajira tare ni hatia gukoma utari na mashuka utari na mashuka no hatia gukoma acha na bere ona ndwagi gukoira ki ati mutikanywe johi no ndukanywe muno in other words na jira nguhi ni kugarura mawatho nigetha mafave your status tondu ni wambatira tondu wathani ndungioya wathani ucoke uhane uri urahanaga nitagwiciria no urike ruwi umio tare muheu ucio ni Professor Peter Kagwanja twina Sharon Munyui wari kiaba warogamite MP kuduku ati dederu gutendera kana ku gutare dederu by the way ward yakwa ku ni kwanyu muci ward is the last the largest it's a village ku ni guo gicagi gwitu village itu na tutikire yo ruguo muno ona tutiroaga ciano ira turaruire no ndukire villager ayo villager I think all of us are villagers. Oh, okay. In one way or the other. Gicagi kenyu kireko Wito wita wakasharage. No sublocation.
Okay. ya ule kile kuita Wajiko. kuna MP vitu ni Kawajiko Mbeta gwata. ni Ahulirwo gwake. ahulirwo gwake ndakite jawa Alokete gwake. ahulirwo gwake ari gwake mushirare kira ni wodi yake yarahulirwo wodi yake na ukiri horo wake of course on a serious note tondu ndi kira kigituma tukinya hau agutwika ati gutwarira andu development ni muraro inyu murehire development you know it's ridiculous tondu ona kaba aria makirehirwo marwe makigeragirwo ni gwakwo haha ndiagirwo ni gwakwo haha no mutigiko ni nyu murarehera andu teithio munyitanire But that was na mutuike mwarua mukirehe uteithio. It does not add up. Yo ni extent yake iri kuma andu mora kuotheka Ni yake ri na jengari mura usapiriko. I think there are two things in my opinion. Number one, pressure ya raia tondu raia nayo ni kiendaga development na waga kuona ni development iroko kuita na moko maita maingi no waga gite na mahitia macio of course ni historical tondu kwaregire kwira andu itu turuta wira uriku andu moye MCA no mwaga kona bia oke na maundu areka moye member of National Assembly no mahakoke no moye woman rep ndari ndwekaga tondu matimenya no member of National Assembly onake na mahinya maria mothe mena member of National Assembly moye senator tondu ndari na mbeca ta governor cia wika projects ati no narehe njui kana nakarehe bara kana gaka thoko moye mundu ucio ndari wira araruta na nithu twakinyiria andu acio hau and especially to a large extent county tondu ngithoma County Governments Act section 100 guthiuguo ni rauga wira wa guthomithia andu horo wa governance no county ndimaregire gwika uguo ibuku ria guthomithia ni rikiumirwo ni kuma national government ni gwikoro uniform but people need to know maundu ma mwathanire ati who is supposed to do what niguo na korwo TVET ni rakona hau kana thoko ni rakona ukungi kana ni kurathia atia ukamenya ati nyamu no yako finally yarika ikanengerwo uyu na he ugithoma schedule 4 ya katiba ni yugaga he functions ya national government na he functions ya county government na he cross casting functions tagithomo for example primary education nathaри na nyamuria citagwo TVET icio nini kana youth polytechnics ta Dederu which is about 1.5 kilometers kuma hu hararwagirwo. There is the Dederu Polytechnic doing very badly itari na indo neta na modu maria magirire gukorwo niguo kirutiria andu akuwira hena inayo atemwa icio ni cia county government in terms of administration na rani na weka atia kugo na yari kari he iria cia gono gucokerera county government ira ta thoko for example the World Bank through the national government no igena grant kana fund kana conditional na conditional grant ene ano itwike ne yako national government icoke hand over county government tondu gwiciano gukura na icio thika no ru gatagati ni gakari niguo andu monanie niyo moka na project ino ri ni heko na ndeto ya kuga ni yakwa ino niyo yogi no ultimately ni ikwe governor tondu ni function ya governor na governor akimira na njira yagirire and that is perfectly within the law. There is also another consideration tondu kono wona mbeca ri no yore getha mundu yore giaka koguo hau na tira ni kwari muno hari na bia ganya mugari ngira muhuko wa mundu ana that is also another consideration ya go cool the obsession ya gutweka no wena does not look very healthy. But having said that, which the presidential asset on it is not a good one. Number one, inyo the dollar machago to kuma president kinyo le munini magono ko makirera waraia develop na makiso mathina maraia kogo mutiko in solving the problems ya mro kama fact korone maburi maria magure maatho mahuthikaga watho wa ethics maundu makore na ethics na mikire ya maundu ndocio magotia guno ukoro mewira no magatu kinyau so kakiuga it is very unfortunate adon matige kurwa na mweciria ndo acio maramucangirira hau niega andu acio maramurora makarigo mumete na andu acio mararuothe utiro wake makingi by the Kiamba incidentally
MCA ni 5 atatu ni wa UDA umune independent na kafawa muthodu wa kuria kihara no wa Jubilee no ukware mararwaga timu yothe ri ni UDA ku MP no wa UDA MC akiro wa UDA mari kuduku ni mararwa na dra expected ya do mokete ku implement mitaratara na mikire ya maundu iria thini wa mutaratara uria wiranirwo ni thirikari ya Kenya Kwanza iria UDA tongoretie. So what sense does it make ukoro inywe mwikia makimwe mwago no ukoro mugukana njirana na munyitanire muno niguo muke mureherera ya development yake ya makianyu na coalition yanyu niguo endu ithie kaheo kura ingi next time no muokana kwamba kurumania. What are these interests? And I think that is the biggest issue. Head boy wa riangi thini wa bunge tondo wa riri there is no way ungitweta na professor waku yes ati wina kaburi ukwenda aturie na nongerekano wa ihoroke tondo aikarago hau nake no itura riu ona ko hitukira kugie thogo yes itondo kwe andu marenda ihoroke na kwe andu matarenda okay yes tucoke tuigue we na twigwa kure ona ndureyuriria riu professor no we na microphone akiuga guku ni kwa munyui uti mundu ungiuka hakwe head boy wa riangi no the majority leader is honestly speaking ni dinaigua kawaji kwa kiaria ona ni dinamo igwa kiaria na dikwe kana ni hari ande to irakiambiririe timing ira ikorwo mheshimiwa Icung'wa no arakiaragia that time I don't know kana ni ku ori microphone at that particular point kana aragikorwo hi akiaria na kiogeria kuingira tondu usually mecemani yote okenda gumi ukaga maita maingiriria ande to kiambiti ni gukagatagati-ini. I don't want to impute udu but what I'm saying is that whole nonsense must stop. I mean come on no tutige guthondeka ati ithuĩ tukite na maundu manene muno gukira andu aria mana kuruku twanakona bunge ingi twanakona MC ingi twanakona ma president bereyo twanakona andu aingi muno mutikurehe wano ucio uroka akorwo kiama gitingihota guikara thikira ni atiriri ha hena problem we need to resolve it na twago ni ku agree na njire no agikorwo murarehe development iraruiru reke ikare because nyamu ndra need ko launch agikorwo no tukuno mato ikinya hau project no ajerie prof na thina kuriera thi but having said that akoro mutaratara ucio ndugukonieri ona keep off na no thi wite pressure haria ndenderu kana kuria kungi uge kwina mutaratara urathi na mbere guku utagonie na uru waguo na maundu ma mahano no riongi ukiheano news ni kuma na launch yake ni gukuheano na news ati na ngania ne ugire okaundu wake no tigai kuingira handu harire antagonism tondu turona uri urahurirwo no ko hari wagio mena nguraro hau gatagati-ini a few weeks ago of a similar issue andu makuire oguo my brother so we cannot afford ukoro tukinyite hau tondu andu acio mutangire hau ri itwaya unfortunately na tungia leaders mangia kama maundu maya kana ma control nya situation ici cia wega ri na ndari horo wa miena eri let us be fair miena eri itwike sensible umamenya atiriri you should not be the reason as to why kurarwo ya na ko maundu mane marathi makaruirwo kana gwatuika kiri nitugiage na mucemanio na launch tecio niko na mucemanio mbere gwatuika ngania ni oke ukario ni ugo kabanga no ona president agithie kundu gwitagwo andu othe riu tiga gukiamba o president agithie western kana agithie coast gwitagwo kinya mundu wa UDA mundu wa Kenya Kwanza mundu wa Jubilee mundu wa kiama kiria kingi na magakorwo meku na makaheo recognition ire yagirire ni tukore tukinye handu tumachue as leaders tumenya atiriri gutingituika ati ithui turoka na mitaratara eno tondu toega agi ni guka ku conorithia mundu ro gitukite mubunge waku wa odia kundu ku. So I think it is a discussion that should be there na andu must style up na mamenye we do not need those things andu mena mathina maingi muno. There is a lot more to life than gutinda andu makirwa magicokaniria makirumanaga riu thiki na gutiri undu ungi. Yes taru ndugu tutonye hari debate bitwa muthinja ngari President Dr. William Ruto kurekana naye na mucemanio na atongoria a kuria Meru kuretwo Meru political leaders ahead todo ena ishera guthie Meru wa kiumia giki kuria Meru mararirio horo wigie national government programs thiine wa county now no igua atongoria a Meru maragendera president makafanga ni undu wa ishera akwanyu maracemania gutukurana wandiuma hau
Professor ena kaundu kamwe ndenda teke nyingire iratu-ini cia president umuthi ina korokoro ici irathie na mbere athie Meru kwa muhiano na atumira kaundu gaka ngamurihia ukamurihia takimuri atumira reciria riri njeka koguo tukamurora atumira tuborokerie invoice athi kuria Meru ri amere inywe gikoni murandegena muno na Meru onde igwa korokoro muna nyingi muno haha irekena namba igire haha na ntogetera tu kana even the deputy president will accompany him kuria Meru akushirani guthie okere auruge muna deputy president haria etugo auge ndenda kwariria gikuyu na inyuothe mukire tondu ni nyimwa haire kura professor auge ambiririe haria aige deputy president etugo riu twerekeire budget athiathia hanini haha ri arehe professor Ndungu wa kwanyu Murang'a aikaikaire hau atindatindike hanini arehe Mwaura o akwanyu KRA hau aikaikaire Central Bank governor murehe rugongo ni wakwanyu kana wa Kiambu taguo wakwanyu thuge muige hau etugo abeki iyo ni thirikari acoke oke mwena uyu ungi cabinet ri tutikambiriria na finance koguo Ndung'u hau areheo Alice okuku Meru yao arehe Kithure Kindiki niwe wa interior arehe Linturi arehe Kuria nundu wa mawira no wa migunda arehe wa mai arehe wa investments eto miano Rebecca o hau ri nundu wa gutara thirikari arehe mundu wetagwo muturi wa Njoka na mwandiki wa thirikari etagwo Wanjao amoria terere haya ona twerekeire budget andu aya nikuo maumaga budget statement ciothe ciroka cirarehwo guko bunge no marugamite riu Njenga auge giuka we majority icungwa rugama hau cioma kuri icungwa cioka kurio kuri yoka kuri kuria ka kuri ndende igire kuri ndende kuri ndende yoka kuri kuria ayo thani andu akirima amoria atiriri turorania na inyweke no riri kiuria kiu Meru rucio na no akioria 2027 ati inegana rire mukoetwo mwenayo ane aikoyo tondu kwa twika atiri professor ona wandu ane marehitha tautu na big debate goko you are supposed to be here atinoka riuri ugakora atiriri from the presidency kuna andu ingi muno haha mararia ikuona mahetwo itene na muno no ne marehitha ugakora ati andu aria mangiaria ri ta majority akiarie ndiarie kuriarie ta rimwe maremwo makora no ungirora kiundu gikirira riju no gwageka ne kamena atiriri 47.4% ino yanyu mutura mugugagira guku ichi itici ciothe na hindi no mabina deputy othe politically agikuo mageka ate kana mauti Kenya haha murauga muraingi professor kiuria kiu giaku ni kiega muno na kiraturehe haha thome wa siasa cia Mugikuyu kana ni siasa cia gwiteithia kana ni siasa cia kuyunuha turare handu turari gihoro wa maundu ma marario ma Gikuyu Shumari na Shumari ero atiriri Shumari ndari kudwara ruta mbeca na kuja arerwo tenda nino ni ya milioni 100 agatonya handu hau na hau agetha andu 100 3 wehe milioni 2 we 5 we 10 riogi tende gathie karihu tende oi mari indo ciarihwo ri magacoka o uria wathire kubanga andu ri uria wabangire andu akoya ciaku ni cia milioni 2 na milioni 2 na 200 inuka nawe ciaku irari 5 na milioni 5 andu ciothe makainuka mari na indo ciao gutiri handu kaigwa inegene na gutiri handu kaigwa magikatia riu ithwiri ndikwirora turarora na thiini tukarora uria no uraria na no tararia ina ku handu hagwiciria uria tutahira ciana citu tondu ndikuria kiworia ni turoriti handu kangi ukoria atiriri tondu turetha thirikari 2027 ri Kagikuyu ri ni kingi tukagia tutari na kiu yes tondu deka assessment ndi muthomi wa siasa tweka assessment ya thirikari ino ri o compare na thirikari ya Jomo Kenyatta
na ya Moi na ya mundu gwitwo Kibaki ni hindi twina minister ari aingĩ muno leadership ya thirikari no ni hindi nyingĩ muno tondu hindi wengi tuthunaga ni undu wa akoya ndikuhe gikuyu kiingi uguo ni ndenda ku balance ya duothe ucio ungi nake akoya ndikwenda kuoneka ta ndireyenda Kibaki na Kenyatta na Uhuru ndikwoneka gitikia gukoya mugikuyu ri gikaheo mundu ungi nigetha tutikoneke ki tukienda rita riri ruto ndagi accuse ni mundu ati ni arenda to ni hae gikuyu ki ite riu ite giciatirwo hau ni ndiritu ciothe na ndithatho ma PS ona ciothe ona ite ciothe ndinathoma Zakari jeru ni yari hau urwaro wa migunda ona ndurikitie turathie PS ya Alex tutithiete ma PS tutithiete ambassadors ati wathi India ni mukire wathi China wako ti minister ti deputy ambassador ni deputy ambassador ugo 2027 iri tuhana tando akirimari kana gikoyuri tugako tugikiruira tugietha wiathi kana tugietha ite iriku tutari nacio ugo fundamentally tutige kwaria horo ite twaria horo wa ithui na ithui ni kugatirire first ni twikite andu aria siasa-ini matari na hygiene tutiri na hygiene tondu nithu turacererwo micemanio nginya ya munene wa bururi ukathutha itha hau ne ndeke gutarare atire thina kana ndwiri twikaga gwithwi andu anini kana aria turaheana gitio ndamenya mucemanio wi Mombasa ri ni ndikoya ndege ya kiroko ya Mombasa nigetha thie ngarara kundu kuriku nigetha ngokira ona ngari yakwe ngiturika kuguru ni ngoya Uber na ni ngaki ndio mie ni twathomithitio kuria tugikwa NYS twathiaga NYS kulika kuguru ugathomithio horo wa punctuality there are meetings that are excuse you can ona national celebrate holiday ati andu makoragwo mabangitwo uyo gukinya thaa 5 na ndagika 2 una kinya thaa 5 na ndagika 4 igathie tari twatia tondu maundu waigua ni thirikari mutaratara na thirikari procedure hau tu nyuma nitwambiria kurwa haro ithui gikuyu fight turare haria gatundu rutwe haha haya kuma hau ri no ithui turaikaniria ciugo na miario igi ni miario ya incitement turaragi horo one man one vote one this ni jega it's a nice slogan tondu nere kuo nginya Bible-ini gwiciria kana mafuku maguthomereo kuo but in context no context turaheana tugacoka tugakinya kindu gingi gitagwo materialism yakondamagwo Bible-ini yani wikira kama macicio metagwo indo ati nduri kindu kingi wonaga tiga indo ati warora kindu uguo ta mundu wa fundi wa bao ona mutu onaga o bao mutu wothe awonaga na ki na bao mutu utari bao nduri fata tondu ndangihuthira ona ni wa dawa iria honia ndu ndai na fata naguo we eruta wira waki wa bao ithuĩ twikirite macicio ma materialism ni guturiria indo ndu ugaturia kiria ndu aratari-ini yaki ya indo hau niho hoyagira ati we haha atia ni uri kanyamu ndurona mundu wa mundu cio nduragi contribute mucemanio cio waku urarora kana ni ari kanya ona muhunjia rakirora kana koria uria to turakiuga uhoro wa materialism turute macio riu na njira nguhi ni kuga atiriri kwendwo twite mucemanio tika mucemanio twite tiga ucio wa Urupuru 3 na Urupuru 4 na ki ithuĩ ne twambe twicokere mundu kiumbe twambĩrĩrie na wĩte mucemanio wĩ kana wĩ Njenga wambe wĩte mucemanio na makĩria mũno arĩa twĩna ũtongoria nigetha rĩrĩ ũria atĩrĩrĩ andũ akwa nĩa na ingĩ matungatĩra atia ti ũrĩa andũ aku magĩgũtungatĩra kana bũrũri waku ũngĩgũtungatĩra ingĩ matungatĩra atia na wambĩrĩria hau rĩ ũkoria nũ ũngĩruta wĩra ũyũ nake ũguo andũ arĩa wĩtaga thũ magatuĩka partners tondu hatirĩ gĩtũmi kĩngĩtũma atongoria aitũ matuĩke nĩo mararũa thirikari-inĩ na arĩa angĩ tarĩu na ndũngĩigua handũ ona ndũngĩciria we ta ngurani arĩ gĩtĩ gĩake amĩrĩ kĩama gĩake na Mudavadi nĩ arĩ kĩama gĩake ona ndũngĩtwariganĩirwo tondu macokanĩrĩire tondu andũ makĩrĩa matinenganaga rĩu ithuĩ tũtirĩ kĩndũ tũrarĩa na ng'aragu nĩguo ingĩhire
nikio turanegena toko ni marario makinegenaga kuria riu wakorwo mundu arakiria kiri wiki riu kuri ndikanu ruona handu hena takatakai titu handu guo gitagwo kiara kiu ina indo hi kurani no hiki kana kwana kiundu kiu riu nyamu iria iguka hauri kana mangui kana nyau kana kicio theri itikoragwo na onda ndukambirie kunjira ati ni iraria tondu ikuria nerio ino kia mutingo ne haya atere charo yes charo ditajira atere hidio kurathi uguo kwina kiundu kiretwo vireja yes uraiguire the contest ni kuga ndwagicagi kandire wa gicagi no horo igie bururi no na hauti hohorore president nyarahinguri former president the fourth Uhuru wa Kenyatta nyarahinguri nyamuretwo Uhuru Kenyatta iretwo center is it a center it's an institute Uhuru Kenyatta Institute atanatuka president na nyamu yeta Uhuru UK Center so hera ndo marori atirire wao na aranegena kwitukira ndikia kia mohoro ati ndakoretwo agitwarwo uria kwagiriire guda utucokeria atirire well uyu ni akorwo ati deputy president akaya ndaraheo ndege so ni rigathi urahurwo kana no afisi yake raimo gitio tukirwo ni rarengirwo bia confidential budget kwina nyamuta kiu ni rarengwo riu tukoretire well ni afisi yake iraimo kanewe Uhuru wa Kenyatta retirement na ri wa watho ri na graduate ri ndo kanza ya kiuga ti kiheo ti kuiguirwo tha ni horo wiki wa watho mwaura kiuma kuratwika meri ri yothe ari ni mwaura yari ya maheni rari fiutagwo ni akanze nio ogeithwe tukiaria rigu kuria atiriri koria kega o uria Uhuru ahurirwo ri riu no guo ngari gathi arahurwo haya ona to uguo ona ngeherio ri ucio ngi no akahurwo oro uguo tondu turi kahuthira ga kuhuraga atongoria ati agikorwo tinie tiwe no riu ri gwacoka gukorwo ucio tiwe ri ni ungiri tutawenda kaundu deputy president yarogire deputy president ri ni aiguire na kuria nyanake mamutwaraga akiuga aca ereke gethe uyu wari karia kwa yona kugakinyo ne 2027 yugi atiriri ni ndaigwo guothe moiga professor no kuringana na woni wakwa ni kagwanya kenya kwa ri mwega nao yabe juge ona the university oria maundu maracenjia no uga ngamakorwo mari oro uria maikarite uria mahana tondu ungiona video iria cionanitio especially deputy president yakiurio magikathogothana uria president Uhuru marathogothana na then the deputy president then akiuga gutigakinya handu ta hau nie na Uhuru na Dr. William Samoei Ruto turi arata na tuheanite gitio muno na thirikari itu de gukinya hau tukorwo tukiuranwo na njira iyo na riu gwiciria fast forward 1 year later gwiciria ni ona maundu maria marekeka na ni wega kurora maundu in perspective. Number 1, deputy president wa tene William Ruto agiuka gutwika deputy president wa Uhuru Kenyatta okite ena shares, you know that's a fact. Okire na kiama na agiuka na bunge na agiuka na guikara metha-ini na kunegotiate na kuga these are my terms na igituika terms icio ni cionekana na ni akiheo kiria nayo na ena contribution kuria thini. His Excellency Rigathi Gachagua agiuka o uguo president araugire kuria gwa Kurino na Ikuru ona ni oragia bunge nyu murenda atia inyu mureka thikai haha agakimoria ciuria rero kimoria ciuria makaga marendo reke njoyoro uyu tu koguo ni interview deputy ekiro president akimoria wona koguo ni kwandikwo wi na gwiciria in so doing deputy akihugura uguo agikora ekirirwo itahana itanga Kenya ngima tondu athiembu no mwakorie munene wa tone general ukorwo tondu ni munene wa thirikari no na keku ugithii ukinya Meru ri ni urakora one of the big ministry nene muno ri iragitwikira nayo best performing ri interior ri munene na keku
uguko gugereire murango gakora mundu ucio niwe ma MP maragara ini thutha wake to no urakira ma MP beha cia projects etha ni KMTC urenda kana ni nyamuteo irarwagirwo TVET mundu ucio no uri gwikira mbeca uroikuhiriria ningi Kiambu urakora nake majority leader ni kweli kuguo deputy president agikora atiriri sako iria riri tiga hi arid bit kodu guku na kuria kungiri kuri ona andu angiku mena hinya utakonainie na deputy president kana minister wina maundu maingi muno uragia na interaction on one na president even maybe maita maingi ukira nake that's a fact again agishoka agikora MP yari let us be fair tiake todo onogeri kana andu maigaga kipinu wao ni president William Samoei Ruto na maigaga magokira tene gucagura Ruto to kira tene so riu kwa na ma MP mari na mutaratara wa ore makiri naguo but having said that maudu maria mareki kari when you are on your lowest riu hutietie floor haria the mic the only direction you can go ni iguru todo geshoka na thi rugikenja na thi haruruke na gwiciria that is what has happened either by default kana na design kurajia kuoneka maudu deputy president yarajia kwa batera within kule region ile made first and foremost todo tutige kwehenia politics is local riu kugwa gikota ku control Mount Kenya region ile na kona support ile yagirire ri ndangehuteka na several things have happened ugirora otugucoka uka deto ya his excellency retired president the third wakora number 1 MPs new finance bill ya 2023 became very unpopular tutigihenania ma MP ya Mount Kenya region o handu mathi marero na magereria andu magoti hatikiri na gira yoga 2024 na agatu matua mo unpopular so the more araga kwa associate na MP ya ari agatuika riu no arabatira yoraririkana the day akiuga watho wa avocado ndorandu arandu ega mabunge agikiria bunge thimu cenjie nyamwiriku mundu rathikiriria ri na niwe andu maigua menda kuigua na marenda kuigua ri mundu ucio atia auga ni ndire watho-ini uriku ndire nironire ira kana ni ngucia ni governor wa Nyeri akiaria arauga maundu ma murarehera andu merio ni yao no urauga nyamu no biro no ni kugweno nditikumenda kuongerera magoti who is talking whose voice do you think that is mundu ucio riu ari oguo ri number 1 eka exactly marahuthira the same givugurire ari andikitwo ni William Ruto uri abire kweherera thirikari agikoro opposition but within government wede ya Uhuru Kenyatta it is the same thing that is happening atiwe ni urakoro andu ni marashai hanini yawe ku blame his excellency Gachagua maudu maria marathi na mbere makona na economy na maudu maya magi they are seeing him more of a victim than anything else na tondu kwa ikyo tumiari ukonekana anga ndari maudu-ini maya so the direction he's going ni kuabatira so I think that is something that we need to capture in perspective na koroni ni president umuthi tungirara tugithakana Gachagua tungirona kakundu guothe na ndege na akoni igire kana ithatu ndungimuni na tha ici na kumuma kindu ndungimuni na tha ici na kuonania tara haraso kana tareka ata ndungimuni na kumu dismiss I can assure you for that for free todona his excellency Uhuru Kenyatta athirio the same trap agathia kantagona icio ugathio akora kinyana ukuguo hende akwari bombers gitukio BBI ara embarrass kinyana andu anini muno agetagwa Gani Clark he mundu amwitire is just a clerk yeah do it marjeda kugate the chief principal at ageton principal gituka ni clerk ni mundu ro uguo what is he today he's the president of the Republic of Kenya na tigwicagura no ucagura no andu na ugitara history ile akiri kuhedi horo wa corruption president Ruto no werago mundu maria maingi makonaini na maya haru iria ciana koro mundu macio mothe they were raised but somehow akimanage having said that to move kwa Kanzadena the law is the law it is not about benevolence tiati ne uthaithe mundu kana ukeri weto no hinya-ini wikete akoro watho no wekirwo reke watho uhigio na njirere yagirire na thirikari ndikego no ukoro ipete ona koro kurai na justification ingi gutwike ni mbeca gutari that is a language anybody can understand turaina mathina na maundu maingi kwi kundu kuingi kinya turagete guku na kuria kungi no mutaratara no ereke iriho agikoro budget allocation ni iho
naturally you are expected million magana matano maithatu for the other financial year na ici ingicio igoka almost $1 billion. The moment that happens, then decision is yagiro nuguthie kuria ciago nuguthie, that there should be no discussion about that. No koro hatiri for one reason or the other kana nisi arokitwo na ikahuthika no ndungiri through due process. That is the explanation the spokesperson should be giving. Ati tutire na na tutire na maundu maya, but don't say maundu contradictory. Tiga kuga maundu maroka maga count within a minute. Tiga kuga ati originator wa maundu ma budget na kiri ati ni anga ni state ni controller wa state house kana ni maundu tamasio. We know, in fact the law says ati the retired president kana mundu wa beneficiary wa detono ne kuruta maundu macio makore na muthirire yake maundu maria marafatara. We know all those things. Tiga kuga andu amatietetie mawira tondu mundu aigira document era acknowledge ati ni ma apply ire. Like tutwike andu agutwika honest. Na agikoro president for one reason ago no benefit. The law ni yugete again president mugedara akorwa ati akeheo besa ici tondu ni akira kiingiria siasa na agwiciria that matter is before court. They have mutaratara wa kweheria besa icio through parliament, National Assembly specifically. At 2/3 no mogede kuheo besa ici kana ni ikurengwo na kiwango giki kana ni gwiko kana ni gwiko ndungiukira tu uge ni ndagutunya besa ici kana ni gukunenga. Parliament must pass it. Are they setting a precedent? Na parliament they are just breaking the law. No, gutwikane maragite yo official ya the fourth. Yes. Retired president. Yes. Negotiate barasati president ate ona president yura yegeteini avatie korora muno hatikanoke mundu thutha wake ukamwikora uguo. Yes. Na nundu ugikorwo urekeka kweri nama president ya toy maudu mege mainie na former president urorare giteine gya kuri kuri no ko nduramenya ndigucia mundu no kwata kumenya niki twambe tuge atiriri ukoretwo na marakara maingi na ukirakarira retired the third retired na ukoro kwina differences, those differences have been there na igakiario, but maundu makonainie na watho rauga gwikwo uri koro ni undu turuga ati ha hena favor mundu agu no gwikwo no uge favor no diku extend kuriwe ndigugutua chairman wa EU ndigugu-propose to aria kuri ukoro no agikoro watho rauga ati no agu no ukoro kiheo giki na kiria kingi na kiria kingi maundu marere ni maguta na watho ucio ithondekwo ni abunge maigirire ri matiugire atiriri matiugire ngari ndigakirie haha tondu mari na hinya waku gatiriri ngari ndigakirie milioni 5 ona tona ugo uhoro wa cabinet ministers matigakona CC irakira ngiri 2 ndu agu save feturu. So when you open up the law yatuika ri mundu erwa atiriri ucagure office hari okwende korwo itojagure ginya gwakwa ucagure ngari uri urenda no ndigakirie 3000 cc's no ucagure 4-wheel drive itarakiria 3.4 cc's yeah koguo ri we no open ni open check tondu ngari no igituika customized no igituika bulletproof no igituika maundu macio mothe koguo no eno one tare mji wago ni ya kawaida kana Mercedes ya kawaida itugitige kwaria taturari horo wa mundu wa kawaida na ici ni benefits yekirwo ni bunge ti mundu athie ikirira tondu watho uthondekagwo ni abunge watho urutithagio wira ni executive na watho kugia na dispute resolve judiciary kwa ikoro watho ore na wikiritwo wako benefit ya na kurio na watho wa deputy president na other state officers aria sitaji chief justice na rutashio ona guorio wa benefits ciao ona moito no backdate twacokete na kuria thutha ri even the other retired president star Kibaki na andu aria ngiri they were beneficiaries of the same yeah yona moito no akirita tiganete mudura utari retired no president Kibaki the first the president Kenyatta the first Kenyatta retired nikyo raigwa ruhuru akitwo the third otherwise the third retired kugwa ciori matho meho magiro ni gwikwa atia na kwago ni guthia atia na watho ucio wa presidential wa beneficiary president re urakonia kinya spouses agikoro muthuri ni ahurukite na ni urakonia andu acio turakiuga horo wao wetha muthuri ahuruka gitiini kana muthuri ahuruka aritaite gwakirwo kiria kiago no gukorwo kio kakiuga atiriri to me what is important at this time to no igure kinya Kanzede na ikiura giro na reda back and forth
no kugame kugaga in view of the fact that there is a budget allocation niguti tuikage ne kurari yo besta ishikana itiramenya kara kuri arathirire reke tuge ithui tukinyagira reke tuge guthiria go reke tuge guthia go but in my honest opinion iyo ti conversation twagu no ko tukigia twagu no ko na conversation ya maundu mangi maratukonia at this moment yeah reke ndore wothe wi watho-ini reke ohingie kiwatho na korwo kwina thina tondu bia ni ciagaga kana wa kutuka kwina challenges ri let that come out and there is communication. There is no way you are unable to communicate with the office of the retired president mukamwira hahana through anatikanua ni kwandikanira kumwira tukinyete ha kinyete o and I am hoping instructions will go out nigo maundu ma resolve na kumatigacoge gukaringi ndenda tuikirie ndona kuri na vice president utari uronekana ndege yake kuria Malawi ndio kaine kuria Malawi ndio kaine kuria ne twaria no tuli hutia cia ndege na ya tondu ndeuria atiriri ona tutwehere Malawi nsoke guku gwitu ni muwe na manati theru ati handu the president yarathi na ni wikoretwo protocol inisi gutimenyekanaga ati ti uhoro wa hinahi ni kuikaine weeks before ni agathi hana na of course ni kuikaine ona deputy president wake ni agakorwo handu hariku kwa tate gutwika ndege yake ndina twika cleared emietereire airport no no nginya turanie ciuria ndikiru kungitwika ati muthuri ucio aikarite hau okire oeni arathie hariirie kirite thuti njeru chua ya gorito irahenia na kiratu kieru ucoke ukewirwo your excellency ndege ni gwatwika ndege clear no muvuto rari off white muvuto rari off white ore mundu kare kamera arumene mafati kukira mvuto ya white tutaka gwanja tutaka gwanja no jema kira kitu mvuto wa white tondu irari igongora ria kurithu ina no ona kwa ni mwari buorendia no ike mvuto wa white ndake mvuto tukirie tondu ariri na ndio kana ndukiaria kana deputy no kuina na onime party ya na onime me ukiugatia nitamarira akiburi tukirie tsoke kaida atari kunene oh my god No, kila kindu. Thabki special. Introducing Thabki in Cup. wikarania na ithui rucini rwa muthi drona andu aingi maratwira nginya amwe macokanire mikawa-ini o mundu ati sayo rathi guthira agehurwo choma matuthikirie asante sana tugacokia ngatho muno ntukena tumwira tabarire no ni anyu na turea tabarire yake muri na tukaria maundu maria twaragia niguo tukirikia tukiuma haha na inywe mugatigwo na imuri cianyu watigwo mugithagumia macio tukwaragia na mukeyuria ciuria ndikiru muno mukeyuria atiriri atongoria turahe ite iciri ni magiriire twaheanire ite na mawiguie kana twaheanire ite na uria twagirwo no ko tukirutirwo wira jenga tatakona gonagararia tanagararia jenga kabica kau niguo totogire nturiteithagia andu aituri jenga acio ni anake manyitirwo kuria Rongai tondu ene njo ndurigagwo nyamu icio ri riu icio ne feki Johi ni ranyitirwo marauga ona kurari I think kwari Sunday not wrong maranyitwo anakeri umwe ni mugikuyu ucio ngi ni mukalenjin acio angi eri aria marorire ni kabira ndiganu so counterfeit kurakorwo kuria maringeirie njohi ino na kurakorwo stamps cia KRA okay luka no kure togweta uguo niguo riri mudakoro na gukuru gongo ugeciria ni kindu kiego uranywa ugekora ni kindu kiuru atere professor turathio tukiririkanagia andu metare na no twende muno nake president riri aracera mena deputy wake andu ari othe mahete wira thirikari-ini magokaga to tariu hena kiuria maybe turirikaniria na kio guku thutha tamu ino guthirari wakora ari minister wa investments niki ukoiga kuria umite even the village tutakwa taune ndenda kuria muthuri murata witu na njega witagwo PS Alex Wachira
wa thitima no nyenda kumenya kwena itura Mount Kenya gutari na transformer ukamera ate akoka na kurekera reka tuka professor Wagweta uro wa ndege riu ndege iria ciambite kuraga andu kwa ihinda riri reka twambe tweherie cia Kenya ndege igiri cia thirikari kuria Iran na riu Malawi ona vice president ndaroneka what riria tondu tago Chakwera arari athie arahunduka ninguthia akimuthikiriria ngeino kutuko nikumuthikiriria keana uhoro kuri bururi urwegie vice president wake ona akoro kuratwika atiriri ni kurari ona tugucanio tunini twa tuhoro wege mainie na siasa cia bururi ucio ungecoka uthie still bururi wa Iran ayatora kuratwikaga ati kurari na preference ona korwo ni kurari mundu uria wari guku kuratwika ayeta gote rais kuratwikaga ndarari favorite ya the kingdom tondu muri wa ayatora ni aramerageria gite kiu mata now guku ri kuragucanirio ndege ni turona ndege ici uria nacio cikoretwo igika hari tandora kirathi niguo tutikataurwo uru na guku turariria ri tandora kirathi kia university ya Nairobi as an adjunct professor uje maundu maya ma siasa cia ndege na siasa cia succession ni ihutanagiria mwaki twambe tugia atiriri succession transition yothe political transitions ikoragwo ci dangerous na nasieta the night of the wrong knives yutukure wa hiyo daihu ati muka gwake kiroko mukorania no weho rumuge akagwita tondu gutiri barera ni kuruwera rwa gwo kiudutho iyo itagwo night of the wrong knives no kuri makoro mebangite makahura ariagi uguo riu uikia kiroko agakorwo munyui na kagwanja mariho riu magacoka kumuria no turutithanagia wira nake riu thirikari gakiumba muthemba uriku transition ti njega no thina uria twina guku ni atiriri ni twagire na siasa cietagwo permanent campaigns kana perpetual campaigns wathi mafukuini ni gukora irathomithio na cia perpetual kuwaitithiraga perpetual itithiraga ati muthenyo ule president yaso 13th of September 2022 the next day 14th siasa ni cia mbere na siasa cia gucokaniriria ni siasa cia kuhuruja tondu urenda kwifanga for the other time ukambiri guthondeka campaign iyo riu ri tugicoka siasa cia ndege ndikwari horo wa siasa cia ndege muno tondu ni twagi kuroraga muno yukuririkana wagweta horo wa vice president ucio na guku tugwetete vice president wari kwa tena utago jo Saitoti agwa hakibiku tutikire ha tukande Sunday mundu agithie kanitha na ngeigi yale yake ka yale ya thirikari gari ni ya thirikari na borithi na ni one of the newest yo agwira na one of the newest ndio tondu minister heago ndegere ya njega fiu but as it turns out umacio ni maundu magithe na guku gwitu munene wa jeshi na munene wa jeshi no wakiona akihera na riu ri uhoro uria wiho ni atiriri conspiracy theories ni ire handu hacio na ndukagiria tondu gutiri mundu kuaga gikoyo-ini makiria muno mundu no ginya ukorwo you did not jump, you are thrown or pushed. How hatiaga gogo gutiri mundu ku atikugwa acha mundu kada tikuruga rugaga ni wikikagio koyoine our psychology no tuta conspiracy theory. The reality of the matter ni atiriri mafuri maya to witu na maria mahinyiririo muno ta Iran mutihota kuona ndege njega uraheo ndege cia nguru muno na tondu ndwina capacity ya go maintain na nguru ri. This is what we are seeing and it's across the world. Na mafuri maria maraheo ndege ugu ndukaigwa maundu macio America, ndukaigwa maundu macio Germany, ndukaigwa maundu macio China, ndukaigwa maundu macio Japan. Takuria kuri no mahego kurumati hego tondu maraheo iria nguru ile rigi technology ne hitokana hida technology ni obsolete keri we ndwina capacity ya ko maintain tondu uria muri getiura kura
no guo wenda gutumwo kaingi na no guo tumuka kundu kuingi twakorata ni utakorata no nginya uikare ukiurataga wanyita riu ni undu icio ni siasa kando katuka uhoro wa guku Kenya uhoro wa ndege cia jeshi ri and I'm speaking from my knowledge do jeshi ri kundu very complicated ketwali ciakwa ni consultant wa thirikari kura foreign affairs aria twaruta aria tuikaraga nao nyumba ri makapointwo ku ndungiruta wira ku tondu weta conflict of interest ukoima hau gathi ndonatheria ndauga uhoro wa riri mutumia waku ni apointwo no anyita hau na riu we nawe haha ni hora ni okware yaku ni urahuraga mahiga ukerwo ya nyundo ciaku kuririra tondu kindu gitago conflict of interest ugathi intini ugakunja mburi na roa ugathi interior agoka kuningi riu nginda honeire defense ukerwo defense ri guku this is not a civilian government ugu gutire kindu gitago conflict of interest ugu tondu kuruta wira mwena uyu na kerute mwena uriku tondu ni civilian oversight no ani wira mararuta jeshi ni very clear ati hari commander in chief waharuka commander in chief ugakora CDF utiri deputy hau riu kamuke kau no kahuthike gwikati tondu ni benevolent nura munene araigua tondu nginya emotions tondu wina baigi ndungihota kwitiria ndagiriku tukana wanyita tondu train yaku ati watwera ati from commander in chief who is the president ukaga CDF minister na Duale asio ni oversight ni administrative oversight na PS no itago civilian oversight decision making ni yake na commander wao kuma kure iki iguru ndege cio theri sikire rugwao pa CDF na CDF na akiagua ni akudiru na civilian no nginya hoero thakuma na ki na iguru no nginya hoe kuma kwa commander kwa CDF dageka udu authority president no eke tondu yo ni area yake iti domain yake no ri ukidiru na raia utaruta ni president how yes akirugamirira raia yes nela so yes ukidiru na raia no nginya ukigerere kuri president nginya kona rutha tondu ngi toguo CDF mukurati muranywa handu nake no kuro ndwikaine atata NIS magutengeria muno atata tondu no we nduri system ini ukiona muikarite CDF muri nywere muikarite handu we mundu very cleared tikita mugwanjo kwitoka tondu jeshi ni umenye turari horo wake the power of the nation ikometeha uhoro wa ndege cia jeshi ndoke tuti politicize muno tondu aikorwo munene aigua ndekwenda guo watho hana atia uguo tucoke mwena uyu ungi Uhuru wa Kenyatta uguo munyue ukagwetete haha watho ni watho na watho we gutuo no nginya ngiheo kindu giake aregage Ramaphosa ni gitonga kiria kinene muno South Africa Cyril Ramaphosa he is the richest man in South Africa no compete na black people very rich ukura tuka besa cia kira kinya $500 million icio ni besa rusia igweta kwa nitonga ile cia America Cyril Ramaphosa mundu we minds ciake but he is the president of the republic akaigua ngoro yake ndingihota kuria indo icio ciake cia kuheo mishara akiruta wake agacitwara Nelson Mandela Foundation wanyita no nginya wa mukire rege tumenye kure gucitwa tondu watho ugite wa mukire yes ndugiuga ati ngoro yaku ni njega muno twale street Mandela Foundation ike county area tiga no nginya Ramaphosa amukire biashara ene account yake na saine na choke achi transfer na choke achi transfer menye gwika nacio na ke uhuru ciake aheo nigetha menye gwika nacio riu ucio ni watho hau na twagweta mawatho meri watho uyu wa ndege tutige politicize tondu ucio ni wendo wa munene ni whims of the president ucio ni whims ciake na watho we mwene no we witikiritie kuge na direct interaction na ku instruct ke yes tondu we commander in chief mwene uyu ungi Uhuru wa Kenyatta he indo ciake tondu watho tugithondeka watho ucio tondu watho ni kuhende yake Kibaki wari the main idea yari atiriri
Kibaki atwarirwo ati watho ucio aya maingira no to o wathire oguo straight hatiari uhoro wa gutu emuci aheirwo kuria kiria ini kuria yes kuria gwake na office yake uria itaririo na ndo kuria githondekwo wega yes na mundu gwitwo ginya communication officers yake no kuna lijiro hindi ya uhoro wa Moi ona kuara ikara miaka iri yes turoiga atiriri watho cio spirit ya watho is as important as the law itself. Spirit ya watho. Spirit ya watho tuheragia dictatorship for you. Na nikitha weheria dictatorship no ginya wire ruto. Uri agaikara ehera giti kiu. Tondu gukiriria giti ucoke uthio gathine. Ume metha-ini utwike Lazaro wa so are they setting a precedent? No turoiga atiri for now ugi understand spirit ya watho ucio ni ati muria uroima gitiini amenye we na nyumba yake na andu ake uria magaikara nigetha etikire gukiriria giti ndagaikare giti ta Mugabe kana Paul Biya kana hihi Museveni na aria angi maikarire ite for long time na njira ya kuga atiriri maundu maku ni makarorwo na ginya ni ukaheo wira advisory ni thirikari kauta Tanzania ura guthia kauta Tanzania wehera ugathi ugaikara ou na mundu ni endete kindu gitagwo predictability undu uramenya na urehoka uri ugakorwo hana ati ni turona taguka hano yes urauga kundu gutheru ni arona ni ararikia riu point no rorare ho mbereri yes ndatwarirwo uru no uyu nake ona mundu uragutwara ni watho uria ugite tariu watuika American President Obama no wamenya wega ati ukamba woe kagina gaku kahano ucoke heo kagina kagi gaguthi gwaka center yaku kana institute kana foundation kana kiri ogwika rura ka uhuru yagirwo utwakira foundation tugathia kuhoya mbeca kucia taithwe andu a think tanks teteno institute tu arathondeka iyo agiriwo guthondeka tene ari mucerere kana orauru athondeke riu miaka iri ni njega it is within 2 years no athondeke nigetha we tugithie ugikorwo na institute ya Kibaki na niyo tura insist andu a Kibaki na matwenya muyo ukorwo na institute ya Uhuru win institute ya Ruto na ma president magi matatu ona ciana scholarship ni ciona tondu aigeta ithu tuthomithitio ni scholarship cia institute cia muthemba ucio nithi tena Fulbright scholarship United States niyo ithomithitie miaka igana 5 ria no kanywa utari wira urutaga no guthoma kanona na institute ya Uhuru ri na unia kumibango uria kwenda hii ni ya kumediate kana uria ihana ucio ni mutaratara kando no ndukanyitithania teraka institute to ndaraheo mbeca kana reko ukire ucio ni kiria institute yagirwo gwaka tondu twina Carter Center twina Reagan Library twina andu cio United States na democracy twihana rorete muthemba uriku ucio no uhoro wa kagina gake mbeca ciake iria twirirwo ni thirikari na ngari ciake na tumaundu twake twothe facilitate without any excuse kanjira atiri tondu wana ko thiini wa thirikari when the mwaria wa thirikari wetagwo Mwaura ri ndai nake haria statement yake ni ra is it kure Moi kana tuno kuhagura me itondu uri mwaria wa thirikari ri ni tubatie ona rucio ngigoka wite nyumba cia mohoro tugagwitikia riu undu ucio rumire ate na ndu tumwitaga goka Mwaura munyu hari undu igire ha kiroko na ndi tinahota gwikira ngeni hanini to teterie unyiteke wega ni andu for you wena miaka 60 no mwe ndugiukira kiroko thondeke we no uraka bururi from iretagwo ni muratini Crisio ex nihiro ati urambiriria haria handu muthingi ni clean slate ati riu ona muthungu ndoimite guku ni hindi muno hindi aroima ukuritwo na president maigana matano uguo uhari uri ukamenya we uraka on the foundation built by others uraka we no ko we gorofa ya gatano ndugicoko behave tari hindi uraka foundation na ni huthino ure wina thirikari ino tondu andu aingi marathondeka riu ni hindi tondu kura twikire kwina hasura na dynasties hasura icio no ithuĩ twari kuo na dynasty icio no ithuĩ twari kuo na no ithuĩ tugakorwo ku
ugu ndugathondeke ati hari undu mugeni ureka kuri uri ungi reke twionere to judge uyu no mugeni. For example, expressway ni ngeni ithu ti twathi na barabara ya kilomita 29 uri kundu riera-ini na tigo hiyo kire na gatege riu uyu ni ngeni. That's a new idea. No barabara no ne yakatia tutire twakorwo na nyumba ya githiururi gatagati ga town capital city. Uguo hindi ya Jomo Kenyatta kira turirikanaga kigeni muno ni KICC tondu ri yakitwo ona ni o sibo ya Kenya na State House. Yes. Ugenda kucora Kenya utekutindo kiaria miaro miingi urute kabisha urute KICC mundu that is Kenya. No kira State House andu mako is this kuku Okay. no ginya andu mone ugu turaiga atiriri andu matike behave tari hindi turambiriria bururi uyu. It is 61 year old na wako wina nganja udore tondu amesudes Kenya. Good. Ni wako wina nganja ikiatia udore Kugo we pensioner. ni tikiri akinya pension. Toko lipati kwa university miaka 10 witu tulita university na ngudu kore ri heka udu agwetera maybe niguo tutanachoka kuri munyuiri togu tuonaga president wa Tanzania arikia ainukaga ena thayo. Now kugebiria kugea na magesha ma uria mura treat uria rari mbere ri twahota to create a Museveni a Kagame a Mugambe itondu riri well tondiramenya uria mukajiga ndakurari reke ngwire giteini ni orori kan president is it a president? Yes, turoiga atiriri tuketurore maundu meri makwana ta mekunyitana wega. Undu wa mbere riu ni giti kiu kwaria kia president foundation ya democracy yothe thiini wa thi na turonirio ni America hindi ya Trump ni kindu gitagwo peaceful transition. Peaceful transition ni kuma president noyo hatikagie ngui ona hanini na acoka oima haure haria president nake gusetu ahuruke ari mukenu na ndigetha Obama thia apartment kale handu ndugatwike tho yake ya muingi kana muthu ya aria mari watho-ini na America ni thio nginyo kaheo immunities tondu kuri mundu hihi wahetiirie we office na no esirie gutwara igoti-ini ukaheo immunities yo we mwene ukameria gutiri mundu gutwara ki igoti-ini ni undu wa wira uria warutete ira kana wali wa office we office ile wali office gutiri mundu gutwara igoti-ini akurugamia ki igoti-ini uhoro cio urathirire ni undu wa Trump kuri America. Uguo peaceful transition tutikariganirwo ni hau ni foundation ya democracy. The moment you don't have peaceful you don't have no democracy at all. Haya uguo ithu tugithondeka katiba na munyuina na mari hindio twathondekaga nigetha tugakorwo na peaceful transition gutigatuike president ni acuwe wini ugacoka gutuikaga ndanacewo na njira yake ho twacoirwo tuko gatagati tondu guo miario ria yari kuwe hindio riu acuwe muthe utugatati. Congratulations to Uhuru Kenyatta, congratulations to William Ruto tondu matuheire peaceful transition. Macio mangiri ni ku manage politics. Undu uria ungi naguo turenda kurora ni undu wa stability. Kindu twina fatana kio muno ni stability ya bururi uyu nigetha mundu agokira akahota guthi kuria haria thia kuhura mahiga make kware yake. Riu no igua uhoro uyu wa former president gutwika ni kuragia na kaundu kau ati ni ara mistreatwo kau no kambiria kuinainia office tondu nikio mawatho maya mothe twathondekete nigetha bururi utige gwika atia kugitira wabici cio nigetha bururi ugie na thayo. Ino ngino ni ya deputy president iretwo the curse of the deputy president kwa ni migwite curse ni kirumi ati ni office ta ihana ta ina kirumi tondu warora Odinga, Jaramogi na Kenyatta anita Kibaki na Moi na Karaja ona Saitoti na ucoke urore Saitoti acio the na Moi mundu rahota gwikara na deputy ake atai na thina no Kibaki kana ni wa Marwa ndonire Kibaki akirira wa Marwa athi kona ni mundu marekete mundu ya wori Kalonzo Musyoka ati handu mora ni Kibaki throughout riu hau no harehaga question iyo no wakahidi ya Uhuru the new constitution na niyo yage to stabilize ukona the case of the deputy is haunting us
wathi ru ha tuli ha the case of the deputy na ono wegite-ini akigerio ruo-ini in uri wigite-ini agerio ruo-ini na kiura wigite-ini riu nake ru arorete njiro yake ya kugaruo eriko ru ukoria atiriri ko tutangi manage politics ici in a certain way so teko destabilize kana ukiriete na toginya. Let me say this. Toginya Ruto akanominate kana we Gachagua is running mate. To no rarani. 2027. But between now and 2027, we need to see peace of some form. No peace no ri. Yes. Na oe tu o kamweke tujikirie. Itodogo da kuga nyabethie ganyo gacaina. The thought. Thought process. Kwendaga igeca. Na tugicoka ri tondu haha niho riu haha niho mucere uraikio kobo. Yes. Mundo kobo na kwaikia mucere kuruguchu. Ati mutikuri inyuothe. Tondu ariri hakiri na aria tondu o ni moy ati toginyanagia Gachagua agakorwo no deputy president. Hena wa iguru. Na ni ukuigwa president ni ikirie mugambo akiuga ona ni turaria na deputy wako haha ati UDA riria kwina president mudurume deputy unaigwa tuma undu turia twaje wikio haya aya angi nao youth beojithi atoke magweta de ya nari angi na ono marona atio nani de beojithi ona ni ri na tosha mboga nona do tugikiuga atia tugie professor tugie atia ati kuma haha nginya 2027 tukorwo na mahinda mega yet kwina andu marenda gutengura uri ongi kuma Kenya mwe no ru na watho tucokete bwana wa munyuito no wakiri haha hari watho o protected Rigathi wa Gachagua to the end tondu Kenya tutikoragwo na president tukoragwo na presidency. What does presidency mean? Presidency means it's a co-joint presidency at the hip. At the hip na nikio kuona mathuragwo eri na idea yayo no wega tugatariria munyuire idea yayo yari ya stabilize thirikari nigetha tugakorwo na elections every other time ati turikorwo na githurano giki kimwe tondu githurano was nigi kigoro muno tu nigicoka ngitumaga bururi ukako ndura focus na maundu maria yagwo focus na guo no wathi githurano ine ringi nigetha to stabilize ugo president kwatari hori uri deputy wake athina mbere arikie tamu yake na America ni kuona Mr. Johnson yes kana ni mwaka umwe kana miaka iri kaigana kaijikirie na ruo tondu hari kimenyithia kia wonjoria kiagio no ko githie kwa kaida gaka ni tabarira ya kimuri ni ceceni ya Inooro TV. Asante sana ni gukorwo muikaranitie na ithu tuikirie coke kaida atari coho tuna murato mamunyiwe kanyumba kanini gona investor uga jenga geithia thuri acio ni maracira wega muno Kalaja Mwangi ndamona kuria na Kikuyu Academy kauga mĩario mega muno irathie na mbere ni andu angeinge a Murang'a Express na aria angi. Asante sana uguo niguo tukorwo tuhana guku Kimuri University na president araugire vocabulary cia betige guthie na mbere arauga oe tu mwathani agocwo na Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe Ngai ni mwega no vocabulary cingi murarehe cia tukonia agakomerera ati Ngai mutuhe kanya Muji tukiorania tondu professor auga ni tuhe kanya tuone maendeleo miaka eno itigarite yes nginya tugithie 2027 no ruo ikorwo kwina andu angi haha nao aru muno ndi kana ndamuheire uhoro wa kihigi ukagwitu gikari na gikanyua no thutha uhoro wothe gikiinuka kwa gaikia biribiri kiria tugathimura ithuothe kuuma ndikana mamia gathimura muno karigagwo ni kikurathi na mbere rugo kwina andu maraikia biribiri riria mucuthi urarugo. I agree na juge tukihinga cia uhuru ndika ni watho witagwo na ti watho wa sheria ni principle witagwo diminishing marginal utility
na ndagweta kiuto ne jo inyu no muremo kumenya muri inyu the kinya professor ha ni njeraga kacira kare ingihota kuhutia professor to ne maundu maingi muno ni horo wa bia ni horo muritu muno the principle the rule of diminishing marginal utility yugaga uginyua gikombe gia cai kia mbere ikoro gikiega muno ukinyua gia kerio na kio ni kiega no korwo wina githimi gia kumenya wega ucio uthime wega ucio waigua ri ni ukuona gia keri kina wega munina nini gukira kia mbere unginyua gikombe gia 10 gia cai o ruo nyithanitie ri gia 10 na ukorwo ukirira ni kumena cai ni ugweka ni ukuigua ndukenda kuona cai ri na ukija haha principle ni affect maundu hakui mothe thini wa muturire kindu ita affect no bia ikibeti koguo besa ono ngigo haho ne uri feinti ukioyaga ukagura gatoro thibitari waitirio mayo ni mare ona koguo the principle of diminishing marginal utility iraiga extra value uko nayo thini wa unity ona ya muicori ithia kinyihaga tigo besa koguo huru na neo bia ciake nyeki uri kwenda gwikana nacio ya tondu that is the way the law is joke juge maundu maturauga maiki mothe ri ona ndege professor Twik tutiamenyaga deputy ni athia na ndege twamenyire ni kumuona na ndege ya jeshi koguo irrespective of maundu macio mangi mekikaga ri oguo turonaga akiheo process ire huthikaga ri ni huthikio na eki atia not because of ni gacagua kana ni uri ongi because he is a deputy president of the Republic of Kenya aiko ni issue ri na onoria mirehire kuria na ikuru ni uraiguire ramiheire in a very interesting way andu ingiona matiamenyire urauga ndacererwo tondu atuika na haki no ngiera nyuma nayo no nyambire terere ituri ya mbere thire tondu atuika kwina kinundu kinene muno kana hihi with a lot of respect mathai ni maraikia matimu aho mai mahiu aria hota uko ni ndahituka muri kinyira kanyamo kariko Dia dero mathai tondu mairu ithano iguru ni maya adocio ni kitimo kuruga gutheri no maruga ikitimo gwere tondu kuruga ni ta fiti that what I'm trying to say is I think thirikari no yokire na mwihoko munene kuri andu na yokire yugite ku reverse maundu maria mothe manonu ni andu mari moru kinya handu ikiheo kura na njira nene muno it saddens aria mami supportaga na aria mena mwihoko tondu mundu wothe by the way article 10 of the constitution ugirora patriotism yeah you are required to be patriotic you are supposed to be a patriotic Kenyan uti mundu wago no gukena bururi wake ugithiuru ati development ike akuoneka ukona mundu no rugamite giti tari ugo ngikona wenda giti kia gavana wa Kiambu ndukenda wa matangia gwe we ukana maundu mwiciririe akore araka thibitari na njire no keyuria ni ate ingika njiguithia andu niguo majagure ti tondu wa matangi miaka 5 na thondeka andu marakuagira murango-ini that would be the most sad thing ati we no urenda andu mafail thirikari yage no succeed na we ukena mitaratara no na ni I'll take you to the next level tondu na America developed andu no machaguraga presidents na matiuka kuga maugaga maundu matiuga ati mundu thibitari tira angaihane matiuga ati ni failure na ni fail ni guo tugacida I think that is the attitude we need to kill so thirikari na ni kwenda ecirie muno ndeto-ine icio nerore mwikiro wa maundu na mathikiriria andu ria marauga it is very 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 important andu mathikiriria ria marauga oro ukona ina magoti mike na maundu macio ri andu ti akenu na tikwa ukena tondu andu nimenda kurakara it is because the reality is tumete maundu in a very tough kuma covid ile atumire andu mahike mawira for a very long time tukiuma hau tugikorana na drought tugiuka turakorana na maundu maithurano maria makorwo magicokia andu na thutha muno tondu mitaratara ni rathii karugama tugoka tugacemania na maundu ma flooding tugoka tugacemania na maundu maingi muno makite mathiite mahinyiririe tugacoka tukagona devolution andu matarari handu bea ciao contractors na maundu maria mangi tugakona devolution itakinyaniria mitaratara ya andu ni ndroria atiriri tondu ineganiriri Mount Kenya na nene fury ni nene ti nini oguo prof arauga na ni kwajitiri kugia na ngayukanori formula fourth basis ni due
yeah on already I am sure adora magire ni mareketie commission ni reketie guthondeka proposal ya yori ta region ire tondu twina interest tutige kuhenia we have no interest ni jigua ngimaka muno no makiuga ati bururi ru anga bururi no ari agire ni maretana na makauga tutiugite kira ni tubange ndameno ni tuiki haha no ithu ni turauga ni tugathondekerwo ni andu ari kocio magatuthondekera agikorwo andu ari maratutongoria matireikara maganyitanira makaraniria ruge emwe ri makorani atiri formula eno iroka ri population ya Girigasha ri ni 10%. Ithu tukorwo tuhana ati horo wa Girigasha in terms of index ya 10%. Index ino igiongerereka mwena wa Girigasha ri no tuteithike. Rura igwo ndumaria blanket statement at one man tijega twemero twikabaine tweramu twikuria kungi no hauga ati ugu nugo horohori akoro we are agricultural in nature na index in 10 igiuka 12 ni twateithika agiko healthy heto index ya 17% ri index ya healthy igiongerereka ri tucoke turorega ya gwate guku formula iga mbeca ciru cioka cicia healthy coka kuneano na icoka igacoka na guku thina njira iri kuri ni twateithika kana tutinateithika andu makanyitanira makoro magikinya ikiro kiu gia kumenya tutirari uhoro wa maundu general tusiuga ati umuthi gukirwo tugere thirikari thine tunywo mbeca ni ciuke Kiambu kana ni ciuke Nairobi kuga atiriri mukuru ini tondu constituency mu itikinyaneti kana Nyeri itikinyaneti gikirori ni tunyanwo ni ciuke Kiambu as long as constituency rati was 290 a delimitation ino eho overdue yago no gutiga constituency 290 tigo cenjiari wadu wa mbere uri arathi na mbere ni ku protect icio seats ciago no guthira reke itigare cirio 290 oro uguo tuhana tukiambe tugikare uguo not kuga at next year kana mwaka uyu guka guthira ona limitation ni ikitwa IBC yari kare atutiagiongerera constituency niki why not urenda kwira mundu waruirwo ati okimura aikare oro uguo ena constituency igana constituency ithatu na ndemeana as an example to ni constituency nyingi ona Kiamba yage no guko igiri uramwira ati ka MP urete gukorwo eho na tukongerera MP no ndo ameshara no ka CDF itagioka maita matatu ruiru tugi atiriri amendment ira twekare ti akawaida ira akuga tuongerere constituencies in terms of members of parliament no ni ongerero value kigina kiria kego no guka uko ni maita maya matatu na tukinya handu sorry taruka to ndaigwa ta tukurirwo kwa gukorwo inegene riri rirarugo gikoyo-ini niguo maundu macio mora exactly every finance bill yerekire kuhura iko na jirani na muno maundu macio uga delimitation neko na andu magatrai makauga ati one man one vote ni uri more inegene riri rireho gikoyo-ini gutigirira aiko ni morerwo kana Mount Kenya narrative radio ni leaders ya Kiambu Mount Kenya ri ira makia muno gukorwo hano narrative radio ni mundu wa Northeastern ati tugikugi kundu guothe gwathi na guku no do you know ona formula ya huthikire ya gatatu gutire county ya Luzire national government base ikomete guku no mogere billion 50 ni gutira maanisha ati no muhaka county lose ni gwere ngengin tutige gutira tukihenia andu itu na andu matige kurugama podium ine makariria muiko na gikuyu kumwira maundu matari mama the truth is kuko tucokeria hau nima inegene riri rirarehwo ndeto ici ciothe ihituka one finance bill ihituke kwa tukane ka hituka fair enough ni ka hituka wa vedo asipede iyo ntwarekania constituency mutikuona one man ne orira na twatigaria budget cigana njega tuthige thurano ino riri ndikire hituku 2024 2025 iyo ndikire gwatigaria mwetu ya 2025 2026 na njoke ngoma kikura twikatire jenga ni kura hundurirwo bilioni 900 supplementary budget ya ira riu ri atongoria maranege na guku ndagaria kuyuria atiriri ni ri kuhihira ri iyo iratukie tone supplementary budget wa ni kwagarara iria itariho hi ni maundu mari ku jenga marari marehwo Mount Kenya hari 9 billion mareheririo kwina mundu raria it was signed by the president. As long as mutiraraniria ri as long as mutire kiogo kimwe as long as mureta na merua as long as ni kurwa murarwa I can guarantee you mauru meko hituka mutariho your input yetariho kanona akomwe hamo kwanza no uraba ukinyara hali ukahura mundu ruhi akaba akora na eguthia murugame na murugamo wa Mount Kenya region. The truth is tutige kwehenia ati bururi uyu wiho utari na counties
this country recognize 2 levels of government: national government and county governments. Icio 47. Okay. Na icio ni thirikari ciina functions icio cihetwo thirikari icio cirutithio wira na itingiruta wira gutari na mbeca. Tukiuga ati horo wa kunyitana na kwa maundu maria mangi mothe. Koguo we must make sure our counties iria cina andu aingi ni functional. Na it does not mean ati gwiku uguo niguo iringi lose. Ona formula ya ukire the fourth basis. Kiambu ni ongerirwo mbeca. Nairobi ni ongerirwo mbeca. County iringi ni ciongerirwo mbeca. In fact gutire county ate ile mbeca. So where is the talk coming from? Ati ithuĩ ati talk ino ni yakunina county iringi na twiramu twikuria kungi. The issue of additional constituencies is a totally different story. Okay. Because it require a referendum. Todo nwahigura ndeto ya 290 constituencies. Whether washihigura jaba ya wira hani, whether washihigura na njira ya kuga ati constituency ino ni ongererwo votes thini wa bunge todo ina andu mahana maita matatu ma average constituency taru iruri mubunge ucio oka na kura ithatu ri na to nio foundation ya haria maundu marekirwo BA ikongerereka CDF igoka maita matatu iteithia andu acio meku mone basari na maundu maria mangiri. That conversation will happen and must happen, not the other isi. That isi kwina maundu kwina formula due ile ikuhuthika ya thirika ya hitutio ni Senate igukoro 5 years up to no iriga ya mbeca for the next 5 years from 2025 kinya 2030 na kumea mendo rafatara majority ya Senate more than makiria mando ingi muno ma senators nigo mamehitukie na no tukoro tutari nao kugo ndingi amendeka hagatagati-ini tona ni kurehe siasa. For now tutige kwihenia twathie na njira yo ya kwaranĩria ugo turaria. We are feeding a narrative ile ona president we mwenyewe atangenda go support tondu ririkane kwa avoid runoff tokugia na 50% plus 1 ya kura. Ni urari kwa gicunje kia 25 ya kura iria cia huru thini wa county itanyihire 24. Okay. Kugo president angetikira kuhana tarahinyeria to county to nini tone quote unquote tone arafata gicunje kiriko communication from the proponents ahoro wa 1 man 1 vote 1 shilling ucenjie todo na omarathi magekora makiario tando aria angi maramahura. Okay. Wakoro kinyana ndungimenya who is telling the truth. Njue professor twerekeire gutiriha njuna undu tutiriha na South Africa thutha wa githura tokwa tweka we learn from South Africa jenga twatagwa 2027 ikorwo it is a South Africa scenario in Kenya. Is a possibility kucha professor negutwira no ri muratagu Raila yakuna gitekia kia Africa Union hari andu maigua ko uraria makarakara no kurakara no ati tondu ni uragiria mathie mathamire Addis kugera kamutiti gutema na riri investment iria ikitwo ni bururi uyu on us niga twali ugo tu ni nene muno tondu gerie gwiciria miakeria makiria miaka 30 tuire kirathi uthomaga na ni kurihirwo urarihirwo ndia kwiro horo wa Americans oene magatema itemi makahe miaka 6 ngaikara United States tondu ngithika tiga guthoma investment we hagatia kwaria ma speaking the truth kuigatiriri hindi ya mundu ule wa mutumia ucio wa Somali ariho ni ndie na thina nake etagwo Miss Adams ni ndie na thina nake tondu ucio kurigwo ni Raila Kiroko na tondu president wake we mwene Ramusapo Hassan Sheikh Mahabub dara support mutumia ule ucio uguo Raila ena kura yao ya president na mutumia ucio ndagathi gwikia kura na Somali ndagathi gwikia kura ni Hassan Sheikh ndagathi gwikia kura so that is kura in the pocket then urokira Djibouti na Djibouti ni matoinainitie gitikia United Nations Security Council hida turagiethaga twathiururuka bururi uyu twathiururuka muno uguo riu na njira nguhi wakorwo Raila ni agagigira giti kiu no nginya madiru na Djibouti tondu Djibouti ira tega thamaki iria rina thamaki nyingi gukira riria ithu turatega tondu already ni part of the Somali community uguo mauma kuria Ethiopia maharukite ginya guku gwitu Eastern cio ni undu mwe wa keri ni French speaking. Okay. Ni francophone uguo mabiria kura Mauritania next to Europe na kuria maharuruko guo hari wira wa kuruta hau tutuna mafuri maigana maragia Faranja ni maingi kuri maitu kuri the English speaking in Africa to the whole of the Indian Ocean belt Seychelles, Mauritius, Mauritania,
kiria Madagascar ucoke ukure the whole of North Africa no Egypt Yes. na Libya so na njira nguhi Francophonia identity ya gatatu and most lethal Islamic identity. Yes. So Djibouti is a Muslim country. Mbavodi maigana maragia ge kiria. Leo na ithuere tuli na thina tondu na politics citu irathire tondu foreign policy ni turarora muno mwena wa America. That's our natural path. Na titira mbere tureka uguo. Ruto is not the first one. To lean towards America. Not the first. But it has a cost. So the politics cia Africa nation network is radicalized. Turenda mundu kwaria sararuko on behalf of the Africans. You broke cold and hot and cold do na yo ekarehe thina riu naho how African Union aria makiri neutral na mena kaundu kariko na ntugacoka tugagite mabũrũri maria makoretwo mari pillars citu ta hindi yo turarwagira United Nations Security Council. South Africa to nao mathiite muno nundu wa BRICS tugakorwo tutiri haria turari nao riu andu na kekuria Tunubu ndaroneka agicina Nigeria riu no twina challenges hau. It is possible. So Kenya is Kenya. We have done the possible, which means there is so much work to be done that ukira kiroko we take for granted. Uchoki lirikana we mwene as a candidate. Ena shiuria. Is he qualified? Ni qualified agakoma na tema ke utiri hado igete age is this and this is it. I normally say it's a moral question. It is not a qualification question. Gutwara muthuri wa 80 years gitikire nda mwanaka wa miaka 55 ginya 60 riu hau naho hareheke no that one irrespective tondu agitonya hau ri capacity can be built na Kenya no ita capacity around him ona agakorwo na ndare mishamanio na mishamanio rathie wega muno so getutige kwaria muno uhoro ucio yi no nyende yare marauga arathia acoke riu hau no hokiuria kiria gacokeria African leaders ni akorio ni summit ne no nginya akorio kana are you able to carry this duty all the way up to 2032 but ediaga 4 years yes so utare ina kuma 2025 February kugu iyo ni 2029 akwa na miaka igana idai korwa kina miaka rugukiogere 81 ogerere gina 85 no muno kamwana na agithiaga ko atigetie 80 omwe riu acokia kiati riu nigetha kinya na 80 ogena ina etwike 89 no ndu tiga ni guku tukoragwo na mathina tu Cuba mundu wa miaka 120 arathie fegi akoya roni mortgage akuriha na miaka 15 ndu gitikirio makali hau no Cuba ni uguthie na mundu bank manager na ngoma na Edwin na ngoma Inyuothe mwĩ sawa tondũ nĩ mũĩ andũ acio nĩ maikaraga kahinda karĩkũ ũguo kũu itũ nĩkuo mĩaka ĩratũthindĩka koguo chances no onekanage yes chance no kũringana wĩra ũrĩa ũkũrutwo na strategy so the states ũrĩa ĩkũruta wĩra the president yes Mudavadi this is the acid test yake ya capacity na nwende Raila ehere niguo tigwo Western he is on trial na Kidagienda nigetha to na nĩ ararora gaturwa kau kare hau igũrũ so gwiciria angicoka nĩagachenjia formula agigathi agwe kanone nĩ ahena agigathi oige ni ndokaga tigaka ndikoe nginya 2026 mwisho-ini nigetha njoke Kenya ngeke election ni agwa ona utiri mundu kamwariria tondu the African Union also want stability so he has to make a commitment ara maikagia kura iti ni ma president is the president so ni moe siasa riu ona me mwene twambe urore haha Ruto we mwene Raila gatimura kanwa oige gitege kimwahe ningumutungatira 2026 and 2025 2026 2027 ni data gwacoka Kenya Ruto ndangimwikiria kura hena gite sorry you can talk hena gite hi tugitiri hari hena gite kirugamirwo ni president witu yes kia gwiciria financial aga climate gite very senior in Africa adu marodia terero then Raila ngiheo kingi ati aikoro president unless president by 2025 na kwa resignete ni reform ya EU the reform kira na Paul Kagame president wa Rwanda kira raikarire for the last 7 or so years itago transformation reform ya African Union kiuni kina Ruto na nowe lead person work on climate change the African Union na tiga kutare koroka gaturwa ka financial transformation
yohoro wa kuma dollar dominance to now the African other new financial systems. Afro, you can relate to Afro something, Afro currency. Na how no we na leadership amwe cio. Ogwo na how hena ga shadow, but I think that doesn't matter. Tondu Kagame hende iri arari giteke uri na ke deputy au Meteor Rwanda. So that's easy. I think we are Mudavadi. This is the trial. In his capacity as foreign minister. South Africa ne kwega? Tondu kwa turaka? South Africa ne kwega tondu makora na parliamentary system. Okay. Ogwo no power sharing mego strike. The only danger ere iho ni ati twa matura tunini tuothe tunginyitana. ANC ne ikioja for the first time. Okay. Tura tunini tuothe ANC ukorwo iki ogwo muthungu ni acoka tondu the dominant party now opposition ni ya muthungu etago Democratic Alliance. Yes. Asante sana de munyui kio kia muco kia muthuri ati tuonia president agitiriha akari horo wa citu cia muci tukonia na komerera ni ha marauta hitho cia nyumba mundu witu tukirikia yabe juge andu ni mendane na andu a Mount Kenya atongoria Mount Kenya whatever it takes riu ni mekwenda mamenye the stakes are very high i maundu manini membere itu na ni mekorwo na njira nene muno wana maundu macio mothe mareka at the end of the day judgment day no igoka in a few years 2 years time na andu matige kwihenia ati andu ni akiu andu a Mount Kenya region ti akenu andu ni marore andu acio na ritho riatha na mamekire maundu maria mangika maundu maria mutongoria ego no gukorwo agika na siasa ti uthoni kana wendo mutira need kwendana arona matikendane no tirenda mwendane but we are saying akona murutira wa wira ni urutwo na njira ria yagirire na andu manyitanire matuhingirie maundu maria membere itu makonainira kundu guku gwitu ikiwe ni mwagaithio ne jamba itago Samken kana Dan nenya jaga nyingira ku tari na nderu ngai made na nderu ri ndona Kenya thito ucio na gicini ucio ai gicini atoire kwa githika muno ni wa kure ari muru kebeti ari okuo kebeti ari okuo kure shepas dake roretie kururia tukikirikia muthuri de tutigana mujitire gukuna kwa gitio ndigiukire tondu turahurukia muthuri gwitwo Mathai haria Kangari Mairi ni akoragwo anyitirire muno hindi ria ndenda gitigia siasa kure munanga gia Senate na ni arakihurukia nona na ndare guthoi gutha tondu kiri mwena ucio one ndirahoire rutha nigetha ndikiuke gukututungatire ruriri kiugo kia mwisho no ngereire gacira kau kagerwo na munyui ugatiriri it doesn't matter uri ogwika as an individual no reke ruriri tukuririre twina thina mathibitari maitu matiri dawa na maundu maria mothe tukorwo tukigweta mathina ma miki tiganu ni mbura ya kiurire tukaria matharu tukoretwo na thina muno na ciana citu no citarathie cukuru 140,000 ciana itanathie form 1 majority of them ni akuma region itu korwo atongoria yo no meete kamucemani kono maracemanitie ri muru 3 ari othe mari cabinet ri mataririo ni ndiri twa tukorwo macemanitie hau uria megukuria itura ritu no uria magutwikira matuike marahurunju hau ni Ruto onake no tumwere ikinya titiguo onake no tumwere ikinya tondu aya ni haria heragwo atiri njuge ona ndiki wina ruhio na wina nyama haha ni ukuya andu aku kandu kumahe tondu andu acio magwetwa ha no mena ruhio magie no shamba meyumiriria kuria na aria angi mahe andu aitu nyama tondu mena ki mena ruhio leke tuigue ni maragiririo gwika atia kugaya nyama. Santi ngatho nyingi muno na mwacoka mugeithanie sana nitukenaga na andu ni makenete muno ni ndereti ino ndereti turithia tutwarite na mbere ogwo haha thiini wa tabarira ya Kimuri Jabaira ni kurekeria turarikiriria thank you to mana Professor Peter Kagwaja Africa Policy Institute governance expert authority wakire Sharothi munywe na togo jega toiga andu atwagweta haha ti kuyugithia tuko tukimetha moke haha tere haha tungihota gweta jogo gitwitira muingi haria tuwena pano andu araganu kiongo ame andu ahinyu wega na maikare haria amunywi na haria angi tumorie ciuria ati president agikari ciuria kiu mugacokeria andu aria asante kwa ile tukorwo na jogo na Hawaii mu kuma thaa 4 nginya thaa 5 cia utuku Amos 5:11 na riri tondu ni muhinyiriirie mutheni
mukamutunya irio ciake na muke yakira nyumba cia mahiga mago icio hiore mutire hende mugacitura thiini wacio muhandaga migunda mithabibu no mutire hende mukanywa ndibei yayo. Asante sana. Ndauma ni ndathi kuria kwa muthuri gwitwo Peter Mureithi, former AP commandant. Tondu maitwa ni arahurukire Tabitha Wangeci Karuga wa kuria Rurie Roiri, sorry, kuria Roiri kuria Muiga sub county koguo ne Roiri haria Roiri mutumia urakwendete muno by the ahuruko akinjira ngutwari okamuone but anyway agirohuruko horo koguo ni tugwikorwo twi ku mundu gwitwa Devi niguo tukibanga maundu Friday niguo tukamuhurukia na udumira kuri family kuri Mureithi mere poreni sana na hindi mwakorwo ona mukihurukia nyina kuria gwitu Muiga mukage na hinda riega. Asante ni ngatho nyingi muno nyothe mwako mutwiroreire inyothe munandumire ngeithi cianyu kuma Muranga ndatumirwo bathite muthuri turathite ukungwira ku ugwitwo Paminas tago Paminas Maina mitambo muthuri uratuheire kirera kiega muno. Asante sana City Father ndero go ithie muno by the ni magnet Kenya jui magnet niki ni ikara muno na wakiri muri mwana mwana wako etagwo Peter Diang'wi akiri muri kwa Muranga akole Muranga turai nao. So asante sana mutidie thayo mugirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha tumutware studio A kuria nakuo timu itu igokorwo igithie na mbere guguthathaurira mamwe mama ya tukwaragiria haha thiini wa uga wa kuririkana ungienda gukorwo kiaraniria nao ni 22 inya inyanya ni namba itu ya SMS tidie thayo. Asante.